Os ingredientes son 1 litro de auga, medio kilo de fariña, sal e aceite. Primeiro ponse a ferver a auga cun chorriño de aceite e sal. Bota se queres aí. Cando ferve, botas a fariña de golpe e reméxela ben ata que quede a masa ben fina. Va. Vaise metendo a masa na churreira que fanse tiras que despois se cortan. Para terminar, fritímoles en bastante aceite ben quente e botamos poucos de cada vez. Con un pouco de azúcar e cacao están boísimos!